Uga berita manbata kerina kagalangan Tuhan senina turang. Tentu kita kerina lidibas jua-jua ibas lias dan dibata. Prial kurta ibu jumpa Tuhan ka kita ibas acara bepalam pusuk selidibas kanal YouTube YKB berbahasa Karo. Guna ngalokan kata dibata wari indah, mari berlebih sada kita ibas tutu bertutu kita. Tuhan dibata Bapa kami sini surga, Bapa si mada kuasa. Tuhan ibas pas indah, tuli Tuhan. Mutedah hati kami, begikan ras ngalokan kata musibah dia. Keranalah kaman kami Tuhan, isi pusuk kami alu katalu, semaka kerina perdalan kegeluhan kami erbalaskan kata Tuhan. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus ngurut kami bertutur. Amin. Julurin mengenta seliribas surat wasiat yang megapkan kacang begara Edom. Erpalaskan kejadian tul plenem ayat sada sewalo janah si jadi penekanana ayat walo kata Tuhan nina begenda. Maka Esau ringan idalang Edom, endama kesusuran Esau nini gala Edom. Serina dengan turang bas melalar bagai budaya gelar jelma li ertina li ibas gelar pengarapan restu tu orang tua mananapna lain si gelar bancikan curminkan ras nurikan karena kejadian kecibal kula ras deherkal kawitena ras kini teken si Esau contohna. Esau gelar si berikan bapana Ishak mananakna ia si rindu tapi kembar kakak si Jakub. Esau iglari Edom sirtina megara sebab Esau tubuh alu kulit sir curak megara. Laka kebetulan ija Esau dayakan hakna selaku anak sintua man agina Jakub alu sada mangkuk kacang megara. Dungna kesusuran Esau ringan itanah Seir, ija ingan itandai sebagai tanah Edom, janah curak tanah na ndamu ku megara. Senina turang kejadian ndayakan hak selaku anak sintua alusada mangkuk kacang megara benda keputusan lako muat bagipi keputusan lako muat deharana bas kalak kanaan nari janah pilihan na nerapkan bana dengan ringan dau bas rumah bapana nari lako pebelang usahana kerina enda mencurminkan biak Esau. Esau lar diate nandangi perkara-perkara penting tapi prinsip sebagai bagian bas kesusuran si terikat kubas perjanjian ras dibata. Kaya kibatna sejarah ibas paksa sira nulis kenca maka bas kesusuran Edom nari tubuhmu Herodes Agung si remusuhan man bangsa dibata. Senina turang isklewet tapi lid melala sada mangkuk kacang megara si bancing uji ras nggoda kita gelah gantikan ras
nukarkan alu perkara-perkara prinsip. Turi-turin edom jadi pelajaran si gaman banta. Olah sempat si tukar kai si tetap rasa lalap. Alu sintaba tapi kentisik. Akibatnya baji circle bahayana. Amin. Mari sada kita ibas tertutup kita. Bujur Tuhan, bujur Bapa, ibas katandu si persingeti kami. Gelah kami lah murah tergoda, lah misri bas kini teken nari, rekiteken kenikmatan sesaat, rekiteken semangkuk kacang garam, ene betawaran-tawaran doni, gelah itu karken kami ras hal-hal si prinsip, mengkapkan kini teken kami manfaat Bapa. Tuhan, cari kami, persingeti kami. Gelahna, tuhu-tuhu kami jaga diri kami, lah kami mesunah. Nabu, kubas pengujian ras godaan. Tetap kami Tuhan, tetap gelem hal-hal si prinsip. Kini teken kami, gelah ibasi Bapa, kami atan, ibas kegelukan si rasa lalap, kesenangan di surga si janjikan doman kami. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, ngureh kami bertutu. Amin. Terjeng nama renungan ta warienda, mari si like, si subscribe, rasi bagikan manterem teman-teman ta. Sehat, ras menjuah-juah kita kerina dengan malam lah adeta.